Dedon sakuri lampah sire. Inggih Hyang Prade palihang bebawasane punika Wanda ka apa dados pedang palihang Nendan bangras Jagak Bine hajang Nendan kapadudang Ngamadalang bawas bangras Dur cegak cegik Iyanek catur paramita Uduh cening pianak bape Yan basang indek daging catur paramitane punika Bapa sampun miadar tayang siki punika maka sami sampun pidarta yang bape sakesiki Inggih sakadi kliangan ipun itaru maka mewah ibun bonan sane layu
Sane ngajab-ajab sabah sasih kapate. Idadane sareng sami mangkin sampung rawuh ring panguntat acara. Titiang maturang suksena duaning idadane sampun presida rawuh ring acara puniki. Titiang lunas gomrene pangampura yaning wonten titiang matur sane iwang miwah tan manut ring arse. Dumohi idadane sareng sami stato polih kerahayuan lan kerahajengan. Sane mangkin Hutsawa darma gita pacang pelaksanaan ring aplikasi Zelo ring lum 5 dirgahayu ambarsuari. Maka wasananing atur tukutan titiang anto paramo santi. Om santi santi.